srca sve moje, ono što mi pružaš. Alen Hadrović pokazao svoju nežniju stranu, pa ovaj dan maj učinio još posebnijim. Ovakvog ga publika nije upoznala, budući roditelji proslavljaju. Maja Marković i Alen Hadrović uživaju u svojoj ljubavi i nakon završetka Zadruge 4, koju će uskoro krunisati i brakom, s obzirom da je bivša zadrugarka u drugom stanju. Maja danas proslavlja svoj 24. rođendan, a mnogi bivši cimeri čestitali su joj putem društvenih mreža, međutim, Alenova objava posebno je izazvala pažnju. Budući muž joj je rođendan čestitao uz zajedničku fotografiju i najnežnije reči, pa, iako su svi sumnjali u njihovu vezu, oni svakodnevno dokazuju da su u pitanju iskrene emocije. Srećan rođendan, sve moje, ono što mi pružaš nemoguće je opisati rečima, napisao je Alen uz emotikone srca. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.